Halo teman-teman, ketemu lagi teman-teman. Wow, di depan kita udah ada mobil truk warna merah teman-teman. Ayo kita jalankan mobil truknya teman-teman. Roda pada truk berputar-putar, berputar-putar, berputar-putar. Roda pada truk. Wow, mobil truknya nabrak apa ini? Wow, banyak balon warna-warni teman-teman di sebelah sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita pecahkan balonnya teman-teman. Aku mau pecahin balon merah dulu teman-teman. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon merah. 1, 2, 3. Kita pecahkan ya teman-teman balon merahnya. Wah, apa ya hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat balon emoji warna hijau nih teman-teman. Ada 2, warna hijau dan warna oranye. Kita kumpulkan. Lanjut warna biru yuk. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. 1, 2, 3. Wow, kita dapat permen Yupi Roletto teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan ya. Selanjutnya kita pecahin warna apa lagi nih teman-teman? Warna pink yuk. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon pink. Yuk kita pecahkan teman-teman. 1, 2, 3. Wah, apa ya hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen Yupi lagi rasa cola. Kita kumpulkan ya. Selanjutnya warna apa lagi teman-teman? Warna kuning. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Wow, apa ini? Wow, kita dapat permen Yupi lagi teman-teman. Kita dapat permen Yupi Telstar teman-teman. Ada gambar bintangnya, bintang kecil. Yuk kita lanjut satu lagi nih teman-teman. Balon warna oranye. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon oranye. Wow, kita dapat uang teman-teman. Berapa ya teman-teman? Yuk kita hitung. 2000 ditambah 1000 jadi 3000 teman-teman. Kita kumpulkan yuk. Wah, kita dapat bola karakter panda nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, di sini banyak ondel-ondel juga teman-teman. Ini ada empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna ungu. Wow, ini ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru teman-teman. Wah, ini ada empu ondel-ondel lagi muka putih pakai baju warna pink teman-teman. Mantul-mantul. Wah, ini ada pasangannya nih, abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Wah, ada bola sepak warna hijau teman-teman. Mantul-mantul. Kita pantulkan ya teman-teman. Bola sepak warna hijau. Wow. Wah, ada ondel-ondel satu lagi nih. Empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru. Nyok, kita ngarak ondel-ondel nyok. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada mobil truk kita nih teman-teman. Di dalamnya banyak mainan teman-teman. Ayo kita bongkar teman-teman. Ada mobil Pertamina warna merah dan putih. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Ada mainan apa lagi nih? Wow, ada mobil supercar warna merah juga teman-teman. Wow, mantul-mantul. Terus ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ada bus hijau si Rogi. The wheels on the bus go round and round, round and round. Wow, mantul-mantul. Kita dapat mobil Jeep juga nih teman-teman. Mobil Jeep warna kuning. Wow, kita kumpulkan ya. Wah, ada pop-it juga nih teman-teman. Wow, kita dapat pop-it rainbow berbentuk kumbang. Mantul-mantul. Ada pop-it juga berbentuk lingkaran nih teman-teman. Wow, ada mainan apa lagi ya? Wow, ada bus merah si Gani teman-teman. Wow,
hei tayo, dia bus kecil ramah. Wow, ada hewan-hewan juga di sini teman-teman. Ini ada hewan domba teman-teman. Domba, domba, apa kau punya wol? Ya punya. Wow, ini ada macan oranye teman-teman. Mantul, kita kumpulkan juga ya teman-teman. Ini ada hewan apa lagi teman-teman? Wow, ada macan tutul teman-teman. Wow, mantul. Wih, ada kuda warna coklat juga nih. Tik tak tik tuk. Wah, kita kumpulkan ya. Ini ada hewan badak bercula satu teman-teman. Mantul, kita kumpulkan ya teman-teman. Wah, ini apa ya teman-teman? Wow, kita dapat bola emoji warna kuning pakai kacamata hitam. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Wah, sudah habis nih teman-teman mainannya. Wow, asik. Amazing. Halo teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih.